Mabungahong kahaponon or kagabhion diha, mga igsoon. Pag upo ko mata diha, init mo kayo niya, naatay mission ganina ba? Praise God kay gitagaan ko gigayon karon. So pasensya na dili kay ko mag-shout out kay naapo ko gidalian after ni nami service. Pwede na mag-start og share de mga igsoon, type at followers at highlights at everyone. Okay, i-share na to pulong sa Ginoo igsoon. Ang pag-share na to ani igsoon dako na kay nang tabang. Pakatag na to ang iyahang mensahe. Ako sa i-share igsoon. So nakuman ako share are kamo na pod. Kumusta mga igsoon, taon na wala ka live. Hello Pastor, good evening de sa Pinas ug sa tibuok nimong panimalay. Thank you Sister Mary. Amping de nakas akong prayer. Our good friend of mine ra ni mga igsoon nga nasad sa Israel, no? Higala ra po na ko ni sa diri usa sa ato ang avid followers and viewer. Okay? So, kita mo sa kong post kanina, igsoon. Kanina, pag uli na ko kanina, gikan sa, naman ko'y, kuhaan ko'y kanina, na ko'y mission ba, no? So, usa ko sa speaker kanina sa, gitawag nila og moving up ceremony, na yung mga drug surrenderies ba, nga gitapok sila, unya, nang, usa ko sa gitagaan og, higayon nga mo share, no, mo hatag og a word of encouragement, no, para nila ingon nga ako sa diha sa kugikan. Unya nga mong gituan nga lugar ganina igsoon usa sa baryo diri sa Mua. Init kaayo, grabing inita mo na nga. Gaplano ta ko mag-live ko ganina after lunch, wala ako nahimo kay grabe ka init, no. So natulog mi kami tanan dire. Makaluyang ka init, pero salamat mao na nga padayon ta bisan init kayong panahon, mas init pang impierno kung moatras ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So akong gi-check ang ako ang last nga live taud-taud na gyud, no, mao na nga mingaw hawang ba, no. Although ang uban maingon nga nakoy na istorya ba, one of my let's say usa day sa ato ang kauban din sa church igsoon, ingon siya nga maulagi na ay mga uban nga mga ningingon bitaw nga nag-live daw ko kay ang akong purpose kwarta nya dili naman na bag-o nato, no. So ako lang gi-ignore nya akong giprangkahan nga palihog Ignacia Brad nga kung ang akong purpose sa live kwarta mailhan na sa impact dili ta gamiton sa Ginoo kung kwarta atong motibo. Ana ra man na, no. Pero dili na kalikayan kay more followers, more bashers, more haters na ana normal lang. Nagali bashers ang Ginoo. Ginoo nagali ito si Kristo igsoon daghang mga nagpaniid niya nga kana bitong dili kadawat sa mga pangitabo, no. Nalanjoy mga tao igsoon nga dili kadawat nga kana bitong ipa-promote sila sa Ginoo na igsoon na to. Uban kay igsoon na to nga i-promote sa Ginoo, ipataas, i-level up, panalanginan sa Ginoo. Nadyo uban nga dili kadawat mo. Mao na nga mubira sa na sila paubos, no. Normal na naay nga nga tao. Ya mao bitaw usay matinga ko nga. Ngano maning ubang mga tao nga ilang ibas ang pulong sa Ginoo. Ingon sila kanang ka Pastor James pangwartara na iyang kita ba mo igsoon nga nagbutang ko diri og GCash? Okay, sa caption, kita ba mo nagbutang ko og bank account? Wala na, no. Ingon sila nganong mang-invite daw kog followers. Siyempre invite na ko ngay ngano man the more followers mas daghan pa gyud ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero mga bashers kay nang invite na siya ang daghang mobyo niya unya mga kwarta siya, no. Pero ako ra po na silang gi-ignore kay matingalang ta ba, no. Naay mga mubash, naay mga haters kung naay mag-share og pulong sa Ginoo, pero katong naay magtuwad-tuwad dito maghubo, no. Naka-underwear lang, no. Naay mga laway malaswa nga palabas nga gi-post sa Facebook. Mag-heart pa sila, way mga mubash, no. Moingon pa og
kanang basta daghan malipay sila, more viewers pag yun, no? Million dayon, no? Ana. So diha nimo makita nga mas kusog ang kahig karon sa kangit-ngit, no? Kinsa pa tong nagpromote og kahayag, no? Di sila ganahan. Normal na igso, no? Pero ato ram nang gisabot sila kay mo nag-ingon nga ang labaw sa tanan ang Ginoo may manakahibalo sa tong motibo. Nya ako na ning gibalik-balik igsoon, si Lord dili mo gamit og alagad sa Ginoo nga ang motibo sa kasing-kasing kwarta. Dili ta mahimong effective na nga naman ang anointing ni Lord, ang power, ang presence ni Lord, ang gahom sa Ginoo dili mo mudaloy bitaw, dili mo kanaog sa kasing-kasing nga naay hugaw og motibo. Apan kung ang atong motibo putli, malipay si Lord, gamiton ta. Amen. Mabitaw nga ako siyang gignan nga kailan ako ba? Kauban to sa church nga. Brad Ignacia nga i-search ang ako ang personal account nga James M. Dumanon. I-search. Tanawa diha ang mga nakapinpost sa mga testimonies. Pipila lang sa mga testimonies kay daghan man kayo. Pipila lang na sa mga testimony kung unsa ang gibuhat sa Ginoo silang kinabuhi. Sukad na abot sila ani nga page. No? Nga na no? Mga testimony sa mga nangabag-o nga kinabuhi sukad na abot sila ni nga page, no? Mao na kay as what I have said, dili si Lord mo gamit og alagad sa Ginoo. Ning ingon nga alagad sa Ginoo kung ang motibo kwarta, no. Kung wrong motive ta, to motibo, no. Ako bitaw igsoon, ang uban mulabay na ko og dili maayong istorya nga nang kwarta ko. Wa sila kay bawo nga musulod kog prisuhan, wala gali. Unsa may makwarta na ko ang mga piniriso kung pangwarta pang anong haguan man ako na. 'Di ba? Daghang mga prisuhan ari sa Bohol igsoon. Kabalo naman mo katong trending nato naabot kog Cebu kay na ako gibisita sa prisuhan. Kanong ako man na siyang haguan nga wa may kwarta. 'Di ba? Ang mangwarta kanang di mo wali og prisuhan kay way upiring. Mao na prangka. Ganina nagwali ko dito sa kuan way mga upiring. Nagwali ko ganas usa ko sa speaker nila. Kauban na mo, amo ang pinalangga nga mayor, among hippie. Wala. Naay no ay plaque of recognition, appreciation, no? Wala, no? Dili ta ang mangwarta kanang di mo di mo wali kung way giandam. Kani nga kuha igsoon purely para sa kay mayaan sa Ginoo, para ang mga naa sa kangit-ngit, madala nako sa kahayag, no? Kanang mga naa sa sitwasyon nga way paglao, makabaton og paglao, mao na akong tumong, no? So ako lang nang gi-ignore sila kay lahapon na. Basta ako abante lang o padayon ko. Ako ang nakahatag og motivation igsoon. Kamo. Okay? Aside from that, nga kanang mga nakitaan ako mga nabag-o, no, mga nabag-o nga kinabuhi kay gigamit ko sa Ginoo para nila. Ug akong gidaig ang ginawa ng tanan. Amen. Nabag-o sa Ginoo ni Kristo, wala nabag-o sa relihiyon. Okay? Kabalo naman mo mga igsoon nga kani nga page wala tay laing gipataas, giisa si Kristo ra gyud, walay relihiyon, walay pundok, walay pastor na isa. Okay? It's all about Jesus Christ. Okay? So, again, pasensya na nga pila ka mga adlaw wala ta nag-live. Labi na tong mga last Friday ba to? Busy kay ko niya. Bago po nag-birthday akong asawa, nag-overnight me sa Sandingan, Loon. Shout out sa akong brad nga, klaro kay mo tan-aw to ron, no? Si Brad Joy, yung family, grabe. No, usa sa ako ang gi-disciple igsoon nga naa karon sa Sandingan, Loon nga banggiitan pod, banggiitang adik-adik pala hubog sa ilang lugar karon gibag-o sa Ginoo. Ako say gigamit ni Lord as instrument niya nga mabag-o, no? So, nindot kayo Brad, thank you kayo. Magtanaw karon, thank you kay Brad. Grabe, wala mi na nakabayad sa resort dito. No, nindot kayo. So, akong gipasalamatan ang Ginoo pod niya. Brad, thank you kayo, no? Nya daghan pod na apoy mga ni Joy na to sa banding mga igsoon nga memorable kayo ang birthday sa akong pinalanggang asawa. Okay? So karon akong gipasalamatan ang Ginoo sa laing higayon nga maka-live nako. Og pasensya na mo dili kay ko mag-shout out, no. No, ako lang i-diretso no. Mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident diha, shout out. Mga higala na akong kapulisan, mga hepe, kay habang hepe diri nga uban mi ganina, no. Shout out no tanang mga kapulisan diri sa Bohol, sa Camp Osmeña, Cebu. And tanang mga piniriso, mga inmates, mga warden, mga jail officer, shout out. Mga brad nako sa Alpaca Paro, shout out. Seiya Skeptron in Arms, unya napo kay mga higala nga sa laing fraternity, Taugama P. Triskelion, shout out. Pusans, Eagles, tanan-tanan nga mga higala nako Luzon, Visayas and Mindanao, maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw. Okay?
I pray and I declare that this gonna be a fruitful Sunday sa matag usa, no? Kamong tanan nga nagtan-aw na I pray nga naamo sa mayong kahimtang, mayong panglawas, gitagbo sa Ginoo inyong panginhanglan, unya labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo. Amen. So, before we proceed, again, thank you guys sa mga subscribers, thank you sa mga followers, mga new followers, welcome kay mo ani nga page ato ning tanan. Yan na po yung mga pipila nga nag-share, nag-send og stars, thank you sa kayo, no? Wa man ko nangayo, no? Ang uban mingon nga ko na ilahapon na basta kabalo mo mga igsoon nga wala ko nangayo, wala sad ko ning hangyo ninyo nga mo subscribe mo. Basta I know nga sugo lang na sa inyo ang kasing-kasing, okay? Thank you kayo, no? So, as what I have said, akong prayer na adjud kanunay kaninyong tanan. Okay, so, as always, as usual, Ikson, before mag-start, you know, share sa pulong sa Ginoo, mag-isgot na, ato sang i-welcome si Lord yung presensya. Let's pray, no? Let's welcome the presence of the Lord, para tagaan taniyag lamdagiya, para mas masabtan na to ang pulong sa Ginoo, Ikson, no? This time, we have 130 viewers, wala pa kabantayang uban, wala sila mag-expect. Brad, shout out sa silingan naho nga si Michael og Mary Jane nga naminaw karon mauni suki naho og bit sa una tapad sabay. Again, akong shout out si Brad Michael og si Ma'am Mary Jane nga naminaw karon mauni suki naho og bit sa una tapad sabay. Okay, thank you Brad. Again, ako naman kang shout out Brad. Salamat kay Brad, no, sa imuhang maayo nga pag-abi-abi ka namo sa tuang kaigsuonan diri sa pagtuo, no. Salamat jud kay Brad. Prayer jud akong mabalos, okay? So again, Ikson, dili sa kay ko mag-shout out nung daghan kay nami service rong taud-taod. Actually, alas 6 ang gingon pero ningingog sa wala mag-live sa ako kay gimingaw na jud ko. Okay? So let's pray, Ikson. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this great privilege and blessed opportunity nga imo ang gihatag kanamo nga mamalandong na usab mi sa imong pulong. Taliwala sa kabisi, Lord, still imo ming gitagag higayon nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. This time, Lord God, before we proceed, Ginoo, unas tanan limpyuhi among kasing-kasing, imo aming takos, imo aming angayan, mamati, mamalandong sa imong pulong. Og tagay mi kasing-kasing nga putli, Ginoo, kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton sa imuhang pulong, willing mudawat og correction. Labaw sa tanan, willing musunod kanimo. Panalangini tanang viewers karon, Ginoo, tanan makakitaan ni I pray, Lord God, nga imong gahom mabati nila, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo masinati na mo karon, bisan pa sa uban nga mag-reply, Ginoo. Ikaw, Ginoo, magapanalangin kanila. And I pray, Lord God, as we listen to your word, as we meditate your word this afternoon, this evening, Ginoo, I pray nga imo ming tagaag kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami nga dili na mo masabtan, Ginoo, matugkad imong pulong gamit sa kaalam kalibutanon. So Lord God, this evening among giampo ang kaalam nga langit nun, lamdag sa Espiritu Santo. And of course, Lord God, among gipangayo ang kalinaw sa mga nahuna. Ikaw lamang among gipataas karon, Ginoo. Ikaw nga among gipasidunggan, walay relihiyon nga giisa na walay tao, walay simbahan, walay pundok. It's all about Jesus Christ. All about you, Lord God. Thank you, Holy Spirit, mamuhat ka. I pray nga ang imong kabubuton may matuman. Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay? So again, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. And of course, i-mention, just type at followers, at highlights, at everyone, or anything mga igsoon nga makabantay ang imuhang mga higala. Who knows? Nag-need siya ani nga mensahe. Okay? And our topic for this evening is about kana bitawng hidden sin. Unsa man ang hidden sin? Sala nga gitaguan na to. No? Usahay kaning mga tao, usay kita igsoon. Naidaghang mga tao karon nga abi nila og safe sila. Tungod kay na sila gitago-tuguan nga sala nga wala kay baw ilang anak, ilang asawa, ilang bana, ilang mama ug papa, ilang hinigugma. Apan nalimot sila nga dayag ang tanan sa Ginoo. Walay matago sa Ginoo. Our God is the all-knowing God, no? Tanan dayag niya. Unya naay husay. Pwede ta makatago sa tao igsoon paminaw, apan dili ta makatago sa Ginoo. Pwede ta makatago sa atong isig ka magbubuhat apan dili isig ka binuhat apan dili ta katago sa atong magbubuhat. Naay husay sa atong tanang mga gibuhat. Tago plus tago equals kitaan. Okay? Abante. Okay, so
Ang ito ang teksto karon mga igsoon ari makita sa Hebrohanon. Okay. Kapitulo 4, versikulo 13. Listen carefully. This time we have 152 viewers, okay, and counting. So, sila kabalo igsoon nagtuo sila ningundang na kog live ba. No, kay actually kay bao naman mo usual gid nako nga live is buntag udto hapon. Karon tag sana kay busy ba. Pero igsoon mobalik ra lagi ta no. Mawara lagi ni kabisi ugma basin kompleto ta ud buntag udto hapon kay murag walay klase akong anak. Okay? So, pasensya na mo kay usay busy ko nya nay appointment o nya usay na ako'y bisita. So dili man pwede nga dili na ako entertainon. Usay tawagan ko sa station, usay daghan basta naay mga kakulian. No? Mao na nga pasensya na nga dili ko wala ko ka live in how many days or mga higayon. But praise God kay this time ginagaan ko higayon sa Ginoo. Again, atong teksto igsoon na makita sa Hebrohanon kapitulo 4 bersikulo 13. Listen carefully. Naging na balang kasulatan. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Okay? Ang tanan dayag og makita sa iyang mata og kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Again, Hebrohanon kapitulo 4 bersikulo 13 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag kay ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balang pulong. So nining taknas kagabion igsoon gipanumduman ta sa Ginoo sa iyang pagka Diyos sa hustisya. Okay? Gipanumduman ta sa Ginoo nining kagabion igsoon nga bisag unsaon natog tago kit-an ta sa Ginoo. Nay mga tawo nga maayo kay mo design sa ilang sala nga dili may baluan sa uban. Dili man notice sa ilang asawa ug bana, ilang anak, ilang uyab, ilahang hinigugma, ilahang papa ug mama. No? Naay mga tawo nga maayo jud mo tago, labi na kanang sanay na. Nya naglipay-lipay sila kay sige sila tago pero walay nakakita, walay consequence pero igsuon paminaw. Naadyoy husay ana na akong paminaw atong balikon. Ingon diri walay butang nga matago gikan sa Dios. Okay? Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan. Listen, kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. In other words, mga chon, usa ka adlaw, usa ka takna. Dili man ugmang adlaw, sunod nga adlaw, sunod semana, sunod buwan, or ibutang dalag sunod tuig, pero nadyo'y husay. Naay husay igsoon. Manayong gibalik-balik igsoon, makatago man ta sa hustisya sa tao. Pero sa hustisya sa Dios dili ta makaikyas. Amen. Bisag unsaon natog tago igsoon, maghusay kita. Naay gitawag og consequence. Ako na ning gibalik-balik ganahan ko ani. No? Nay uban mga igsoon nga maayo kay mo tago. Ang imong sala imo man ang gibuhat sa gabi sa kadlawon. Okay? Labi na nay nagtan-aw di mga brad nako og kinsa tanan mga kahigala nako no. Kung naamoy gibuhat nga sala nga tago-tago mo, abti kayo mo. Naamoy mga strategy nga gihimo para dili mo makit-an or may baluan. Igsoon nakatago lang mo ana sa tao, pero sa Ginoo dili. Maghusay ta. Amen. Di dyon makumkum ang aso. Usa ka adlaw maghusay ta. Di ta kaikyas sa hustisya sa Ginoo. Amen. Mao na nga ako ning gipaybaw ninyong tanan nga mas maayo gyud nga natay kahadlok sa Ginoo, no? Mas maayo gyud nga kada adlaw sa tong pagkinabuhi nining kalibutan natay kahadlok sa Ginoo. Magbaton unta ta og kahadlok sa Ginoo. Ang ubang mga tawo ron normal ra ang sala kay normal ra daw na makasala gid sila. No. Makasala ta, yes, dili ta perpekto. Pero gitagaan ta sa Ginoo og enough wisdom, igo nga kaalam aron pagsabot or aron pag-ila sa dautan og dili. No? Gitagaan ta sa Ginoo og igong kaalam igsoon nga makadetermine ta makarecognize nga maayo ba ni og dili. No? Usay ato jung tuyuan. No? Tagaan ta mo example igsoon. Tigwali man jud og prisuhan. No? Moadto magali mo ron siguro basin karong taon moadto mig prisuhan kay na ako'y bisitahan. Muwali sad ko dito igsoon, no?
Daghan kayo mga na preso. Paminaw mo ha. Kung na yung mga brad na ko, nagtanaw mga amigo nga naamo ani, paminaw mo. Listen carefully. Wala aso makumkom. Okay? Daghan kong na-interview sa prisuhan. Nagwali ko. Muingon, kulawa ko magtuo na maligya, day ka? Maulagi, pastor. Tungod sa kalisod sa panahon. Pero grabe niyang tago. No? Adto niya himo ng operasyon sa kadlaon. No? Musot-suot siya kalibunan. Kay adto dito ang transaksyon. Adto sa layong bahin. Sa layong dapit ang transaksyon. Kay mamaligya lagi. No? Buhato nila sa mga mingaw nga dapit. Pero nag-ingon manggod ang Ginoo nga maghatag taghusay. Way matago. Listen, nag-ingon diri oh. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan, listen carefully, ang tanan, no? Tanan nga atong gibuhat sa tago, dayag. Atubangan sa Ginoo. Di ta katago. Mo na igsuon nga ako naga-encourage ninyo kung balikon. Unta makabaton jud tagkahadlok sa Ginoo. Kita raman po'y mag-suffer sa consequence. So, napriso siya, istorya mi. Ingon siya nga, wa ko magtuo, pastor, nga madakpan ko kay mayom ko mutago. Naningkamot ko nga dili ko makitaan, masakpan. Na ako yung mga tao. No? Mga tao na ako. Pero yes, igsoon, paminaw mo. Si Lord kamatuoran and He loves to expose the truth. Di kita katago sa Ginoo. Daghan kay mga na-expose, nga naikabit, na tago-tago, nasakpan. Nga na, bitaw. Kaya nga naman, maabot dyan ang adlaw nga i-expose dyan ka sa Ginoo. Maabot ang adlaw nga maghusay kita. No? Dili kita makatago, igsoon. Nya si Lord, dili man mo angay ang ingana. If ever na nagtanaw karon nga nag-involve ka og mga illegal, paminaw. Sugot day mo mga igsoon nga ang inyong gipakaon sa inyong anak. Inyong gigasto sa pag-eskwela sa inyong anak, illegal. Kwarta nga wa malipay ang Ginoo. Sugot day tana. Igsoon, paminaw, posible nga magsapir pa sa consequence ang anak nimo. Kay kung moarita sa balaang kasulatan, until 3rd and 4th generation ang tunglo, ang consequence sa sala nga imong gihimo. No, sugot dayta. Ang Ginoo nato is Dios sa hustisya. Gulay matago niya, no? Mas maayo nang nagitay kahadlok, mas maayo nang igo-igo ratong kwarta. No? Igo-igo ratong kwarta pero naa sa legal nga pamaagi. Usahay pod kaning uban kay tapulan bitaw, usahay tungod sa tapulan ba, no? Dili sila makaako og negosyo nga legal, no? At rin sila illegal, mao lagi. Ako naaman jud ko na maligya pag siya sa una. Niagi ko ana. Kulba-kulbaan ka na magsusunod sa imong luyo. Kulba-kulbaan kag mabaybas ka. Nga na bitaw, moabot ra jud kay i-expose yun na ni Lord. Walay aso makumkum. Balik ko nako. Ingon ang balaang kasulatan, ang tanan dayag niya. Walay makatago niya. Kay on, sa ingon, pulong sa Ginoo. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata sa kaitasan. Ug kitang tanan maghatag kaniyag husay. Okay? Usa ka adlaw, mahatag tag husay. O na igsoon nga, mas maayo nga muundang na ta sa mga binuhatan nga dili maayo kay kita naman po'y mag-suffer. Dili ta kaikyas sa consequence na ay husay. Walay sala nga palabyon sa Ginoo kay siya Dios sa hustisya. Bisag unsaon pa nimo tago igsoon. Hupo-hupo pa ka gibuhat na nimo ng laka o kwarto. Didto mo naglad sa imong kabit sa layo nga dapit nga way makakita. Didto ka ning suyop og shabu na maligya ang transaksyon sa layong dapit. Layo kayong dapit nga dili makakita ang taga-lugar, taga-inyuha. Pero nakakita man ang Ginoo. Ibulgar gyapon as Ginoo. Muhatag gyapon taghusay sa Ginoo. Mo na igsoon ang ako ang pagdasig kanatong tanan. Mas maayo na mga igsoon nga natay kahadlok sa Ginoo. Mas maayo nga atong buhaton mga butang nga nalipay ang Ginoo. Kay puro man na resulta na ibunga. Kung atong buhaton mga maayong butang malipay ang Ginoo, ang resulta ana aw napoy mga maayong butang nga atong maani kay mupugas ta og binhi sa mga maayong butang. Muani ta og mga harvest ta og mga maayo sang butang hayag nga ugma. Pero ug mo pugas pud ta og mga binhi nga binuang illegal, dautan, no? Nakay gibuhat nga dili maayo wa nalipay ang Ginoo. Muani pud ka, ana. Muani jud ka. Dili gud pasabot igsuon nga ning tago ka, nakatago ka. Yes, nakatago lagi ka sa tao.
Na kay gibuhat nga dili maayo. Once na kay gibuhat nga dili maayo, igsoon, nagpugas ka na og binhi nga dautan. Ug tungod kay na kay pugas, gitanom nga binhi nga dautan, muani jud ka. Ngano man, pastor, kay na kay gipugas. Di ka kaikyas sa hustisya sa Ginoo. Na kay harbison, anihon, kay na kay gipugas. Mao na nga ako mong gidasig nining kagabion, magpugas ta og mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo. Mga butang nga nalipay ang Ginoo kay kita raman po'y magsadya sa anihon nato. Kaya ako mong balik-balikan igsoon, mga bana, paminaw mo, ako bana ko. Di ta katago sa tong asawa, og natay chicks, ha? Usa kadlaw ibulgar jud tas Ginoo og mga mama pod, no? Mga minyo na diha nanay bana, no? Tanan ni ha, vice versa, kay daghan nagpa-advise nako. Lalaki bana og asawa, gibiyaan sa iyang bana, gibiyaan pud siyang asawa. No? Bisa kung saon niyo tago-tago, napa may kaugalingon nga SIM card, no? Tago-tago, hupo-hupo aron di masakpan. Sakpan gyapon mo sa Ginoo. Ug naagya po'y hustisya, naay consequence. Okay? Again, ako ning balikon, bisag unsa pa nato kamaayo mo diskarte, kamaayo mo himog strategy, aron ang atong sala dili mahibaluan sa uban. Naisipyat na to. Wala lagi ta nahibalui sa mga tao pero nahibaluan ta sa Ginoo ug walay aso makumkum ug dili ta kaikyas sa hustisya sa Dios. Amen. Di ta kaikyas, dayag ang tanan. Matod pa sa teksto nga atong gibasa, kaklaro ana o. Hebrehanon 4:13, walay butang nga matago gikan sa Dios. Di ta katago. Bisag imo nang gibuhat sa ngit-ngit, kadlawon, gabii. Layong dapit nga walay nakabantay. Ang Ginoo naman bisag asa, He is everywhere. Okay? Ingon direo, walay butang nga matago gikan sa Dios, ang tanan dayag. Again, ang tanan dayag sa mata sa Ginoo. Og kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Okay? Dili lalim ra ba igsoon? As what I have said, igsoon, dili lalim ning consequence. Ako na ning gibalik-balik sa makadaghan nga igayon og baliko na pud nako karon. Sa dili palagi ta magtagbaw sa katamis, sa kalami, sa sala. Sa dili pa ta magtagbaw sa kalami, lami man ginang ginadili. Lami kay nang sala igsoon. Sa dili pa ka magtagbaw sa kalami, anak, mag-enjoy. Huna-hunaa sa daan ang kapait kalisod sa consequence. No, magwanta ka na nimo. What if magsapir og apil imong anak, imong pamilya, imong apo? Makagwanta ka magtanaw nga sila naganto sa sala nimo. Pastor, naa rin anak, Brad, naa. According to the word of God, balaang kasulatan, ang tunglo, ang consequence, moabot hangtod sa third and fourth generation. Mas maayo nang magpugas ta karon, magbuhat tag mga butang nga nalipay ang Ginoo. Mas maayo nang makabaton tag kahadlok sa Ginoo. Kung kay balo ka nga sala na, dautan na, ayaw padala sa honghong sa yawa, nga okay ra ginawa kita si pastor. Okay ra lagi na ang Ginoo mo sabot man, di ba ka perpekto, ana man ang yawa. Okay ra lagi na, okay ra na kay ang imong asawa wa kita, imong bana, okay ra na kay imong uyab wa kita. Imong ginikanan wa kita kay naa ka karon sa layong dapit na trabaho. Okay ra kay na, no? Okay ra lagi. Ingon ang demonyo, okay ra na. Mosabot rang Ginoo, mosabot. Ayaw jud magpada sa hunghong, ang demonyo ang yawa gina siya. Di ba? Tanawa si iba igsoon. No? Nailag sa yawa, no? Kay bawo na si iba nga katong butanga, katong nga kahoy, sala to siya. Gidili to. Apan tungod kay ang yawa sige hunghong na da siya. Timan ni igsoon ang Dios hustisya. Amen. Yes, mo pasaylo siya, pero ang hustisya na agyud nice consequence, no? Mao na karong kagabihon ako mong gidasig. I pray to all of the viewers right now, ako mong gidasig, no, makabaton jud unta tag kahadlok sa Ginoo. Kung kabalo ka nga wa malipay si Lord ana, ayaw na buhata. Kung kay balo kag sala na, mingsupa ka sa balaod sa Ginoo, ay na buhata. Kung kabalo ka mga igsuon nga wa na himaya si Lord ana, pero imo gyapon gipugos og buhat kay wa na kita ang imong asawa, imong bana, imong anak, imong ginikanan. Yes, nakaikyas man ka sa mga mata sa mga tao, apan dili ka kaipsot sa hustisya sa Dios. Dili ka makatago sa Ginoo. Amen. Mo ni ang pulong sa Ginoo karon gipanumduman ta nga
sa ato dayang gitawag og hidden sin, dili ta safe ana atubangan sa Ginoo. Amen. Hidden sin, mo na ilang ingon, is a great scandal sa langit igsoon. Ang imong gibuhat sa tago, gibuhat nimo sa dayag atubangan sa Ginoo. Ang imong gibuhat sa kangitngit, gibuhat nimo sa kahayag sa mga mata sa Ginoo. O usa ka adlaw maghatag tag husay. Usa ka adlaw maghatag ta og husay atubangan sa Ginoo. Kay ang mga sala dili na palabyon sa Ginoo. Amen. Mo na igsoon nga gidasig ko kamo nining kagabhion. Magtanom ta, magpugas ta og binhi nga malipay ang Ginoo. Binhi mga igsoon, mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo. Aron ang atong anihon pohon, mga butang nga maayo. Ang atong anihon pohon, hayag nga ugma. Amen? Kay nga naman, ang imong gipugas, maayo man nga binhi. Kay, musugot kag sa dili, as what I have said, muhatag ta og husay, usa ka adlaw. Naay consequence, usa ka adlaw, naay resulta, or naay bunga sa atong gitanom karon. Amen? Igsoon, pinangga ta sa Ginoo maong gipahinumduman ta karon. Wala ko kay bawo ninyo, igsoon, wala ko kaila ninyo, ang uban kaila ko, pero majority wala ko kaila ninyo. Wala sad ko kay balo sa inyong kasinatian or ay inyong sitwasyon, yung status sa kinabuhi karon. Wala sad ko kay balo kung naaba mo'y sala nga gitago-taguan. Apan dasigon ko kamo igsoon, kung naman kay gitaguan, dili pa ulahi ang tanan, duol sa Ginoo. I-surrender tanan sa Ginoo. Si Lord willing mudawat ug mupasaylo nimo. Unya sige paningkamuti nga dili na nimo balikon. Amen. Paningkamuti nga dili sad nimo buhaton ang katong imong gihinulsulan na, katong imong gikonpisal na or imong gisurrender sa Ginoo. Starting today, ako mong gi-encourage pagpugas og binhi nga nalipay ang Ginoo. Pagpugas igsoon og binhi or liso nga nahimaya ang Ginoo. Kay usa ka adlaw mo resulta na siya. Og magpugas po ka og binhi nga dautan, sala nga tinaguan, usa ka adlaw mo resulta gyapon na. Parehara na. Either maayo og dautan, usa ka adlaw na ay resulta sa atong binuhatan. Again, either maayo og dili or dautan ang gipugas natong tanan. Usa ka adlaw na ay resulta sa atong binuhatan. Naay bunga. Mo nay consequence, mo nay resulta igsoon. Kung maayo ang imong gipugas, maayo ang imong anihon. Kung dautan imong gipugas niya nagtuo kag nakatago ka kay sala nga tinaguan, di pod maayo ang imuhang maani sa unahan. Mao nang karong kagabihon again and again, I want to encourage everyone, to all of the viewers right now. Unta natay kahadlok sa Ginoo. Kaysa kung natay kahadlok sa Ginoo, mahadlok pud ta magtago-tago. Mahadlok ta mubuhat og sala sa tago or even sala sa dayag. Mahadlok ta mubuhat og mga butang nga wa malipay ang Ginoo. Ang atong buhaton lamang mga butang nga nalipay ang Ginoo. Amen. Igsoon ti man-i, bisag unsaon atong tago, di ta katago sa Ginoo. Naay husay sa atong mga gibuhat sa tago usa ka adlaw. Amen. Magampo ta. Father God, thank you so much for your word this evening. Salamat sa imong mensahe nga imong gipahinumduman nga walay matago nimo. Imo ming gipahinumduman Ginoo nga tanan namong gibuhat sa tago mo resulta na sa kahayag usa ka adlaw. Imo may gipahinumduman Ginoo nga maghusay mi tanan. Usa ka adlaw nga among gibuhat Ginoo. Naay hustisya. So Lord, I pray to all of the viewers right now who are watching this time. I pray Ginoo nga makabaton jud ming tanan og kahadlok nimo. Nga ang among ipugas Ginoo, mga binhi ra nga matarong. Among buhaton Lord God. Mga binhi ra Ginoo, mga butang nga nalipay ka. Og bisan Ginoo nami sa private place nga nagatubang sa tentasyon, dili mi mukaon sa offer sa yawa. Kung dili among suklan Ginoo, likayan namo ang butang nga wa ka malipay. Kay di gyud mi makatago nimo Ginoo, makatago mami sa mong asawa, bana, anak, ginikanan, sa mong isig katawo, apan dili mi makatago nimo. Naay hustisya usa ka adlaw mo resulta ang among gibuhat. Kay wala kay sala nga palabyon Ginoo. Diyos ka sa gugma, apan Diyos pug ka sa hustisya. So Lord God, I pray to all of the viewers right now nga magbaton jud mi kahadlok nimo.
Kay kung naami kahadlok nimo, mahadlok na usab nimo buhat og mga butang nga wa ka nalipay. Ang buhaton lamang namo mga butang nga nalipay ka. Kay sa unahan muani mi og mga butang nga makapalipay namo. Sa unahan muani mi og hayag nga ugma. Kung ang among ipugas karon binhi nga makahatag makapalipay nimo Ginoo. Binhi nga makapahimaya nimo. So Lord, again, I pray right now to all of the viewers. Wa ko kaila ning nananaw karon Ginoo apan ikaw nakaila kanila. Kay balo kag unsay ilang gibuhat sa tago ug sa dayag. But Lord God, right now I pray, magkabaton jud sila og kahadlok nimo Ginoo. In Jesus' name. I pray, Lord God, let the fear of the Lord will establish upon them in Jesus' name. In everything we do, Lord God, mag-glorify ka sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat. Right now, I pray to all of the viewers who are watching this time. Kutob sa makadungog ni ini, bisan pang mag-replay on niya, Ginoo. I pray, Lord God, nga mamuhat ka silang kinabuhi. Unsa man ilang giatubang karon, naman sila problema, na sila mga struggle, na may uban diri Ginoo nga gusto na mugawas sa mga sala nila nga gihimo sa tago. Mugawas sa mga makadaot nga bisyo, Ginoo, tabangi sila Ginoo. Na may na problema Ginoo diri og financial, Lord, tagbuang panginahanglan. Problema sa balatian, Lord, tagaig kaayuhan, physical or emotional. Lord God, milagroso ka, walay di mahimo nimo. Ikaw ang Diyos nga naghimog mga dagkong milagro sa una. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ikaw sabang Diyos nga mong gialagaran karon. Og hangtod karon makahimo pa kag milagro. So Lord God, I pray right now to all of the viewers. Unsa man ang ilang gikinahanglan karon, unsa man ang ilang need karon nga milagro Ginoo. Lord, nakakita ka sa tanan, nakakita ka matud pa sa imong pulong, dayag ang tanan sa imong atubangan. Walay matago nimo. So unsa man ilang gikinahanglan karon, unsa man ang asa man nga dapit sa ilang kinabuhi karon Ginoo, nga nakinahanglan sila sa imong hikap, nakinahanglan sila sa imong milagro Ginoo. Kay balo ko Lord nga nakakita sad ka ana. Kay ang tanan dayag nimo. Lord God, I pray magmilagro ka na nga area. Anang dapita mo lihok ka Ginoo sa pangalan ni Jesus. In Jesus name. Lord, thank you. Among gi-claim ang kadaugan. Among gi-claim Ginoo ang kagawasan, kaayuhan, financial breakthrough, kalinaw, kalipay, milagro kay bulungang butang nga gikan kanimo. Amo kining giangkon uban sa dakong pagtuo. Lord, salamat. Himuha lamang ming angayan kanunay takos o kapiyalan sa grasya sa panalangin ng imong ibubo kanamo. Mao kini among pagampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nga mo'y among personal nga manluluwas among agalon. Amen ug amen. Kay maayong gabi mga igsoon, mabungahong kagabion. Nahuman na atong live. Ug nay ubano bag-o pa sila nakakita ba? No, i-replay lang ta mga igsoon. Kay balo ko nga wala mo mag-expect nga mag-live ko karon, ako sad mismo wa ko mag-expect nga maka-live. Praise God, kay gitagan ko gigayon, gipaabot na ko sa akong asawa ug akong anak, nilili na po dali anak. Kay mag-service mi karon no. So thank you igsoon. Niningtak na akong ibalik ang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios, no? Siya lamang akong gidayeg unya. Atong i-end ni igsoon ang live na to kay nahuman naman ta. See you again tomorrow, okay? Magkita tapuhon kay wa man ni klase akong anak, okay? So mag-live ta ugma siguro buntag udto hapon siya di ta matagbaw, mabusog ta no. Unya, salamat kay no sa mga subscribers, mga followers, mga nag-send og stars. Thank you kayo tanan-tanan. Salamat, ako nang gi-appreciate tanan. And ako dyan mong gi-encourage igsoon nga please invite your friends to follow our page, no? Dili para musikat ko, kundi more followers, more viewers, okay? Mas daghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Mas daghan ang makadungog sa mensahe sa Ginoo. Ning pakpak si kuan nako, si Sister Mary Joy. Sister, thank you kayo. Kabalo na ni siya. Okay, so that's all for tonight. Igsoon kay manglakaw na mi. Awing kabilin ampo ug amping ta kanunay diha. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan ug sa atong papangatulog ay pray nga proteksyonan ta sa Ginoo, bantayan ta ug sa tanan nga nagtan-aw nga adlawan unda sa lain-lain kanasuran ay pray nga tanang pagabuhaton nyo i-bless mo ni Lord, proteksyonan mo. This gonna be a blessed and fruitful day for us in Jesus name. Okay? So again, that's all for this evening. Kita ta tomorrow. Okay? Dili lang kumusta ug unsang orasa. Basta magkita ta para sa kamayaan sa Ginoo. Again, keep safe everyone. To God be all the glory. Good night in advance.